الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ke islaamaa baga nagayaan nu eedan rabbiin baga nagayaan wal nu garsiise cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbii nu haa guutu, haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu, addunyaa fi akhiratti rabbii nu haa milkeessu, jiruu gaarii rabbii nu haa jiraachisu, umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbii nu haa kennu, ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nu haa kennu. ji'a ramadaanaa kasoomanne rabbii nurraa haa qeebalu, qiyaamaa achi keessatti dhaabbanne rabbii nurraa haa qeebalu, dalagaa gaarii nuti hojjenne mara rabbii nurraa haa qeebalu. anumaa jecha hojjettanii warra je'eensan irraa rabbi nu haa taasisu, dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu, yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu, yoo haakima jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbi nu haa gammachiisu. obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra hidhameen hangafee nama hidhaa jiru cufaatu rabbi baasee rabbi nu haa gammachiisu. akkas jechaati mata dureen gorsa keenya nama rabbi gabbaru ta'e, nama ji'a ramadaanaa gabbaru hin tahinii jetti. haasawni arraa kun bikka isaatitti yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. ji'ini ramadaanaa eega bahe guyyuma xiqqoo bulbulle yoo fagaatte guyyaa 12 moo akkan eenyuutuutu qeebalamee eenyuutuutu hongowee keessatti wanni beenu hin jiru. obboleeyyan kiyya garuu anaa fi isinii fi muslima cufaatu warra milkaa'eessan irraa rabbi nu haa taasisu. ji'a ramadaanaa keessa dalagaa gaggaarii hojjechuu turreetu jira. dalagaa gaggaarii sanii akkamitti amata guutuu dalagaa gaarii tanarratti dawwamnaa haasawa jedhuu wajji ilaallaa jechuudha. ji'a ramadaanaa keessa wanni ke islaamaa nu cufaatu bila istifnaa salaata jama'aa qabaachuu turre. wanni nuti ammaas qabaachuu turre qur'aana qara'uu san qabaachuu turre. ammaas nu cufaatu zaakira turre. ta'afuraffaa nama xiqqaataa ta'eetutu hariiroo tana mura malee namni mu'minaa fadhinnaati yadhiisee fadhii rabbii jala nama butamuu namni jiru hariiroo tana hin muruu. lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaaf taniin dhaamullee tanuma hariiroo tana akka hin murre. warri ibiddaa waliyyaadu billaah rabbiin jalla jalaalu rabbi maa salakakum fi saqar yeroo je'ee isaan gaafatu yaa jarana maaltu ibidda jahannam saqar ka jahamtu keessan maaltu isin darbe yeroo je'ee gaafatuuni wanni dura deebisan maal ja'an qaaluu lam naku min almusalliin nutiin kun warra salaata dhaaburraa waa hin taane ja'anin. wanni dura deebisan hajjii miti, soommanaa miti, zakaa miti, waa takkallee miti, salaatu hin turree ja'anin. salaata tanarratti dawwamuu qabna ahbaabii fillah. rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi wa'budu rabbaka hattaa ya'tiyaka alyaqiin. rabbii kee gabbari hamma duuti sitti dhuftutti rabbii kee gabbarii akkana nun jee jalla jalaalu. nutis hamma duuti nutti dhuftuuti dalagaa gaarii cufaatu hojjechuu qabna malee ji'a tokkootuutu dhufe jennee ji'a tokko irratti mirqaannee ji'a biraa keessa wanni laaffannu hin jiruun isin hin ja'a. wanni guddaan irratti dawwamuu qabnu maali? salaata. salaatni tun jannata nama geessiti ni beeytanii. isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataatirraa rabbii isin haa godhu. rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غدا إلى المسجد أو راها أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راها. نمني غر مسجدات بري صفتي يوكا غلغل صفتي يرو مجفات الله جل جلاله ترم إني غنماس غر مسجدا ديم أماس غلغلاس غر مسجدا ديمو قبسما إساب كرفة إساجي ترم غيا كيسا ديموس هلكن كيسا ديموس isin keessa namni nuzula qubsuma namni naahi munjira
qubsuma jechuun maal jechuu qubsuma jechuun maal jechuu maal jechuu idduu maali ta achiitii fi ta asii maaliin garaagara akkasuma likki deebise idduu qubsumaati jee bara anuu jee inni isa asitti obboleeyyan kiyya ani hin beeku ganda irra hedduun keessan ganda biraadhaa dhuftiimi gandi laga harree namni daayisooraa hin qabaanne ni xiqqaata namuutu obboleeyyan qaba yookaanuu ilmaan habuu qaba daayisooraan tun yeroo obboleeyyan kiyya ka islaamaa biyya dirree dawaa tana dhufan bara akkaataa isaan itti simannuutu jiraara in agarree nyaati guyyaa sanii shamarran teenya ni jijjiiranii bara paastaa ruuzaa makroonii haniida salaxaan tunuu gosmeeqa tabaalaati jira ta dinnichaati fi ta qayyisiriiti jira ta abukilleeti jira gosa hedduu si godhaniira guyyaa takka lama sadi afuraffaa yeroo taate ammoo waanuma nuti nyaannu nu wajji nyaatanii bara jannata keessa obboleeyyan kiyya waan arraan tana nyaatte boru nyaattu nuzulli qubsumni sani waan arraan tana nyaatte a'azzakallaa boru hin nyaattu yeroo ganama keessatti masgiida dhuftus yeroo galgala keessatti dhuftus allahan jalla jalaalu salaata shanan jechuu hadiisni kun gabaabatti qubsuma san nuu qopheessaa jechuu obboleeyyan kiyya islaama amma salaatni tuni sadarkaa namaati ol fuuti dilii namaati ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii itti namaa dhiisa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ما إسني أديسوه جين وانتك سببا وانسنيت الله جل جلاله دلو وانتيسن تأسني في التديس أما اللي صدر كولي تيسن هدو تأسني اتئول إسني فودو إسني أديسوه جين صحابان عليهم من الله رضوان قالوا بلى يا رسول الله إيه يا إرجما ربي نو أديسا جاني قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط واني صدر كولي تيسن هدو اسني فولفود أماس واني دلوان تيسن اسني راحكو إسباغ الوضوء وضوء قوتتني ودأتو على المكاره جب سرتي ما أنا نسيتون ما أنا لم جب سرتين تكا يروق أبنات يساو صلاة صبي لبنتون ودأتوهم فيتو يروسن وضوء قوتتني بريشني ودأتو ما أنا نسيت لمدا نتورد الردواتنا دم نجرا يرو بشان هنجراني يرو إنكيسن أبو سنكيساس نمو دبريني غافة جركانا سن ربي جركانا سن نتين دي بسنين سنجاب رعزك الله غافة سن ودأتي قوتتي ودأتون سببا صدركان تي اتي ألفودمتو دلين تي اتسي أرارمتو وكثرة الخطأ تلمدا هد من تركان فيتي إلى المساجد غير مسجد دني غير مسجدا وبوليان كي صلاة داف علمي داف دعوة غرو داف غير مسجدا هد ميسون صدر كولي تنياتو اتي ألفودما أما اللي دلوون تنيا اتي نوديسا تانا مو وانتظار الصلاة بعد الصلاة إيجا صلاة تكسلا نبودان صلاة برا إيجا تشونيس من دان إسيتنا إنما رسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلكم الرباط إسنين بانابر سوني أكنما فردرت به سيفي إساق أبته وسنا نما إيغوتي إلاتني أكبي يدفه هنچمسين رواية برا كيستي نما وسنا إيغو قامني إسا إبد جهنم رتي حرامي جي إسني في ماتي تسنو ورسني ربي سناتا جسو قدين صلاة أغرتني وبوليانكي wanni nuti tikfachuu qabnu ji'a ramadaanaa boodas salaatoowwan teenya tikfachuu qabna ammas gabrichi wanni dura gaafatamu isii tanarraa hinuun jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده فقد أفلح وأنجح ما أنا نسي لتشوتو تكم
dhugatti inni kun milkaawee jira ammallee du'aan isinii godha isinii fi maatii teessanirree warra milkaawee irraa rabbi isin haa taasisu salaata akkunuma salaatuu miti bar in agarree dardarri amma akka jiru si gaddisiisa ifirraa hin buusaa jaa akka waan guddoon takka isarra jirtu hadiifni kun nama sodaachisa ammas salaata khushu'aa sanbaan dura bar wayta rabbiin jalla jalaalu rabbi sifaa mu'mintootaa suuratul mu'miniin keessatti dubbatu maal jee qad aflaha almu'minuun alladhiina hum fi salaatihim khaashi'uun dura sifaan mu'mintootaa dhugatti milkaawanii jiranii ni milkaawanii miti bar siigaa maadiitii ni dubbate paastensiidhaanii ibsi dhugatti milkaawanii jiranii mu'mintoonni isaanowwan sunu salaata isaanii keessatti warra gad of qabuuje warra khushu'a qabuuje jaalawwan kee khushu'uni baquu cabsuuni miti qalbii keessa jirti lal irra hedduun namaa yeroo salaatuun agarre akkana faaja'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu an gurbaa tokko agare yaa saahiba baquu ta'e ol fuudhu jeen khushu'uni baquudha gaccabsuuni miti qalbii keessa attaqwaan eessa jirti as jirti ikhlaasii eessa jira as jira bar malee akkasitti ja'a gariifan ni mi'eeffata oo qimaa xiqqoo afaan kaayyatee dhufee hinja lakkaa inni miira keessa seenee akkas jaa wanni dura gabrichi hojii isaatirraa gaafatamu maali salaata isaati isiin tollaan milkaawee jira yoo isiin badde faqad khaaba wa khasir hongowee jira xiqqaatee jira namni xiqqaataan akka isaa hin jiru wanni guddaan ji'a ramadaanaa keessa qabaachuu turre maali salaata warra salaataatirraa rabbiin waa taasisu talammada wanni ji'a ramadaanaa keessa qabaachuu turre maali qur'aana qabaachuu turre namuutuu obboleeyyan kiyya hin agartu taa'eetuma qur'aana ka qara'u male abba mobaayil isaatirraa qara'u abba kitaabaan qara'u abba dawrii nama hedduu ta'anii qara'an namuu ji'a ramadaanaa keessa qur'aana qara'uu ture isa tanaas mee ani irraa hin duroomaa namni joo ni jira obboleeyyan kiyya laa wa rabbil kaaba hin jiru namni mu'mina irraa hin duroomu namni rabbiin dubbachuu fedhe salaatatti haaseen namni rabbiin akka isaan dubbatu fedhe ammoo qur'aana haa qara'u harki tokko xarafni tokko harka rabbii keessa jira jalla jalaalu rabbii xarafni tokko ammoo harka keenya keessa jira nama qur'aana kana imaama godhatee isaan deeme rasuulli sallallahu jannata keessatti isa darbaa nama of duuba kaayee ammoo wal iyaadu billah ibidda jahannam keessatti isa darbaa ji warra if dura kaayee jannata arkatu san irraa rabbiin waa taasisu qur'aana kana irratti dawwamuu qabna namni mu'minaa duraa yoo ji'a ramadaanaa keessa juuza kudhan guyyee achumatti irraanfatee ni jira mu'minni ammoo abadan ammas qur'aanni guyyaa qiyaamaadhaa maaseenaa bar magantaan isaatis ni qeebalamti rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi bi'abii huwa wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadiisa imaam muslim sayya isaa keessatti odeesse rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiisi abii umaamata albaahilii radiyallaahu anhu qaal li'asahaabihi nama isa qara'e bimaana nama isa itti hojjate guyyaa qiyaamaa magantaa isaaf seenaa warra qur'aanni ragaa isaaniif bohurraa rabbiin waa taasisu qur'aana irratti dawwamu akkuma duraanii kayya juuza takkamaa hin taane obboleeyyan kiyya isiisan lakkisuu dhabuudha nama qur'aanaan deemu namni isa waanya ni beeytanii في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين واهنتان جيبر وانيون أصبرت هستين تفدم تمالي غبتي دا ودو أنس أكا إساته ججو دا ملي وانيو قدو سنيمتي والإياذ بالله وان إنك أبو يا ربي إسر رافودي أنا أفكني تن صفا منافقات والإياذ بالله واهنتان وانيون والما كيستي ملي كدورا غربا رب قرآن إساف كني فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار غربا قرآن رب إساف كني قرآن كنان غويا في هل كان كيستو كإسان دابت غويا تفسير نما كراسيسا دعوات تقول
هل كان أمو اتدابت ندوب بسو بليانكي سلا أنس قرآن أكنت بيك أكنت تفسير نما قرايس دعوان اتقول ليلي اتدابت إسرى أمباسادر تيدتين شبها إسرى تلوت إرادة بس يوجد من ذاك أبدو بليسكي كان غربا ربي جل جلال ربي هوري إساف كنه غربان كن هوريزن غويا كيستيس هل كان كيستيس كروم ربي كيستي كباسو يو واللمين تنفتات ملي وانيون هنتاتو ننجان جالوونكي ثوابت إيمانا كيسا جاء رمضان ملك أباچو تره قرآن أباچو تره قرآن تنرتي أبوليانكي إرتي دوامو قمنا واني صدفا أباچو تره نموتو ذكري قلو تره جاء رمضان كيسا أبا تسبيل أنديمو يوكانو مال جتان ماشينة تكاتو جرامي تساسا تهين تسن أبا وانسا نينك أبيديمو أبا تائي هركانجو تنجوفاتو ركو هنك أبدو بيك تائي نموتو أبوليانكي ذكري قلو تره نما جوفا ذكري قلو أقرد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكري تنا نتيس واني قلو قمنو مالي إسي تنرت دوامو دا ذاكرته دا جالوانكي يا كسلاما ذكرين ركوبة قاماتي في ركوبة قلبي دا دوا دا جالوانكي يا كسلاما أماس رحمن قمتشيزدي جل جلاله شيطاني أكسدتين دي هنسيكو نمني شيطان جلا نجابه فدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نجان قباب سنيتم والحديث في سيل الجامع ذكري هاكبا توجي يو ذكري قبت قفا شيطان جلا نجاباتا أماس ذكري قدونتون أبليانكي دلغا شوفر رجالتي صدق الرجالتي جهاد قدور رجالتي ودون حديث بريدة تقو اسمي في نمنا صلوا على النبي لا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وصححه وأقر الحاكماء الإمام الذهبي والألامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفئها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا من إنفاق الذهب والفضة وفي رواية والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا آناقهم ويضربوا آناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر الله تعالى حديث كان دغيسه بريدين إسا حديث نوران قلمي فمو قبو سنجا ورب الكعبة موشي قلم دهباتيني ألا أنبئكم ما إسني أوديسو بخير أعمالكم الرجالتو دلقوان تيسني إسني أوديسو وأزكاها الرقل قلوتو دلقوان تيسني إسني أوديسو عند مليككم ربي كيسن برد وأرفيها غرر صدركادا إسني أوديسو جيبر أولانتو إسي في درجاتكم إيسا كيزتي درجانتم جنة كيزتي درجات إيسان تأكان إسني ألفوتو هجيت إيسان تأكسي إسني أوديسو وخير لكم أما سألتو تتاتي من إنفاق الذهب والورق روايان والفضة بري في ذهب كالنشر تجالت إسني أوديسو أمس إسن إلاتوان كيسا ولين والقنمتني إسان الرا مرمدر برا يوغا إسان إسن الرا مرمدر برا هجي جالتو إسني أوديسو جنان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان إيه يا إرقما ربي نو أوديسا جانين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر الله تعالى الله أولانا تهيادتشورا اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إسيئان هي وسمودا في أمس درجاتنا ربي برت جل جلال ربي يوبرو فين ربي مال نهوسه مال مشغول نقول وأن أتي مشغولة اتسقول مقامني كيتس ربي برتي وانسني يو الله جل جلاله قرآن سهوسه الله سبحانه وتعالى أكواسيت أوديسو جالتي يو صلاة سهوسه أتي إساولين دبچودا جالتي يو دعاء سهوسه
واسي كنوف ديما يو ذكر سيه وزي ملا الأعلى كيست سيادة جرا يو الدنيا سيه وزي إفر راسي فقيسي جرا ilman nama hamachuudha yoo si heewase si jibbee jira maaliin nu heewase rabbiin dhikrii haa qabannu obboleeyyan kee dhikrii haa qabannu waanuma feeteen haa taatu mutashaddidan ta'in irra hedduu namaa yoo laalte tasbiidhaan dhikrii godhuun bida'aadha jettee dagaala warra kaasuutu jira hin dhageenye dhikrii tasbiidhaan godhuun bida'a ja'anii rabshaa meeqa akkana mutashaddida ta'uun barbaachisu boo namni muslima nama flexible ulamaa'ii hedduutak rakkoo hin qabu warra jee isniifin tarbisa rahmata rabbiitiin guddaan obboleeyyan kiyya haafidul munziriyyu tasbiidhaan yoo dhikriin godhamte rakkoo hin qabduu jee imaam abi abdillah al-hakim saahiba mustadraka rakkoo hin qabdu jee imaam az-zahabiyyu rakkoo hin qabdu jee imaam an-nawawiyyu rakkoo hin qabdu jee sheikhul islam rakkoo hin qabdu jee imaam as-suyuutiin rakkoo hin qabdu je kitaaba ittiqaay allama muhammad hasan wildadada wa ashinqiitiin waan takka rakkoo hin qabdu je jaradu rabbi rahmata haa godhuuf warra jiruun jiru rabbiin umrii isaanii dheeresee rabbi hamtuu irraa haa qabu garuu dardarri gari mutashaddida si jabeessa dubbi ta salaataa san faa dhagayan yeroo salaataa san harka isaatiin haa jiru maleetaan فضيلة الشيخ والدكتور محمد أمين إسماعيل متعه الله بالصحة والعافية عالم سودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء تسبيح هركيسات هذا وجه مالي يرو هركان نمني سبيه كنجروغا يرو تسبيح نموت سرة أغرامي رئايانا كسن سن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب شيطان دربما سمانين تكفما جاي إيغسي اتحافو وجه يو علماء تنبيت إيسا في إيسا وان مساكينتكو جركا ننسهين ذكر الرتي دومودا الله جل جلاله حديث القدسي كيست مالجي والحديث متفق عليه أنا عند ظن عبدي بي جيبا وأنا معه حين يذكرني أني قبرتك يا أكاتا اتنهر رجي سنبرتي إسابتها داجي أني إسوال انتهى دا يرون يادة كيست فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يو إني لب ما إسا كيست نيادة أن اللي لب متي كيست إسا يادة يو نمرت نيادة أن نما إسان تعالورت ملايكان إلما نما نجعل تيجو أجتني إسا يادة جل جلاله ور ربي نيادة سنير ربي نواتاي سبا هاي أين تو أستور ذكرين ميكان سنينجي أردور منو برغار أركباسات Ati Davis terif, udah tak aja, udah tak. Ide gertani mau ni falas tani, gana man dini cahaya tani fatarara, eko isin san zig julo ti bete, al nama boti ni, mastika ni kaba mastika isini kan no teko isini fabat tentu digest isini ago tu, zikrin obboleyan kaya kuda takka. Lakoynu qabadhaan arrantani Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim la hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullah Sallu ala nabi Meeqaan isinii lakkaat takbirtaan nama gootanii mooraalin gootanii Eganan sinjee hodon ama maali hokan agarteen dhikri tanarrati dawwamu amma yoo dhaabbanneega darajaa isii ni himna jenne wayatuulul kalaam bismillaahin faayidaa qabduu jiraaban akkasii bismillah yeroo mana gabbatu kam jedhu bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah jettu jaartii yoo qabaatan warra hin fuune rabbi jaartii saalee isinitti haa qabu awoo amiin jaagaalikitti amin jatani rabbi khatari tak kesini akan no jai singe ba ega latif jechum qaraati hiyyan min kasitul jechum isi tanarrati dongum faida qabdi bismillah jarti teetitti yero dhuftun agarre bismillah jetteeti jalqabu qabda shaytaanni isin laman jiddu insen
yoo guyyaa san keessatti rabbiin ilmuun isinii kannaa jee mucaa keessan shayxaanni isin irraan tuqu akkunumatti cal jettee mirqaantee zau jettee irratti waliin bahin gaafa kaan mucaan kee abbaa kiyyoo kana siin jaa ittiin jiru izii kana irratti dogomu gabaabdutti ahbaabii billah wanni nuti qabaachuu turre maali dhikrii qabaachuu turre dhikrii san irratti haa dawwamu dhukkubarraa dawaa qabdi ni beeta ulamaa'iin teenya waloloon kaayanii maal jaan ni beeta idhaa maridnaa tadaawaynaa bidhikrikum fanatruka dhikra ahyaanan wanantakisuufi yeroo nu dhukkube yaa rabbii keenya si yaadachuudhaan of wallaannaa yeroo garii ammoo dhikrii isneetiti qaamni keenya nu caccabaa dhuga qaamni keenya laafa salaatu taraawirraa salaata jama'aatirraa salaata subiirraa wanni nu hambisu maali ni beetanii obboleeyyan keenya waan dhikrii hin goone galgala wadda'annee dhikrii galgalaatiin dhufnee sababa alaarmii kaayyannee guddaa kana cufarra qalbii teenya yoo rabbitti rarraasine dhikrii jechuu nuu sanii bal wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru amma diidami irrutti sa'a kudha takka adhaanaami sa'a kudhanii cinatti yoo rafte deeqaa kudhan booda rabbiin si kaasa isii tanarra dawwamu shayxaanni laallatee yookaanuu namaa dhufu hadiisa biraa keessatti jeeban rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi akka gurubaa takka namni isa miidhuudhaaf ka isa jala cahuutii jeeban eegana jogolowwan ta'e takkarraa xilaata isaa san jalaa dhokotee isinis shayxaana jalaa dhokachuu najaaboo hin dandeessanii dhikriidhaan malitti je hadiisa isaa gabaabsineetuma fi sahiil jaami ofisiisaa jennuun obboleeyyan keenya dhikrii tanarra dawwamu waan meeqaan isiniin barsiisaan keessa yeroo isin qaraasisu gaafii isiniin gaafatuusa kunumatti isin qaraasisa ay rabbii jirawo waa sadiin isinii meera ta'a furoffaatti maal qabaachuu turre salaatul leeyli anaaf isinuu warra halkanii sanirraa rabbiin waa taasisa miskiinni shamara jana kaan ammoo rabbii isaa kadhata kam ta'uu feetan awoo kijibdu ayona shawatuu feeta ijoollee lagaarreeti bar garuu faana toluudha awoo warra rabbii waliin haasa'u san rabbiin waa godhu isii san qabachuudha obboleeyyan kee walau bi raka'a takka mantan namuutu masgiida kana guutee salaatu taraawii salaatu kudhanan boodaafaa ahbaabii fillah raka'a 8 salaatee galee halkan deebi'a kudha sagal salaata billaahi ilay ammas ganama isaa'oo raka'a meeqa salaanna sunna heddummina isii hin agarre walaa dhiira walaa dubra masgiidii min xaraf ilaa xaraf guutu isii tanarratti dawwamuudha namni mu'minaa thawaabita iimaanaa tanarraayis irraa hin duroomu obboleeyyan kiyya ka islaamaa rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi namni salaatul leeylii hin salaanne nama saalihaa mitii jee ni beeytanii hadiisa keessatti anaa miti an kiisha kiyyarraa waan inni isinii kannu takka hin jiru tanaannin boonaan sin jaaban rahmata rabbiitiin ragaa itti sii godhee sahaabaa dhaweetiin sitti hima odoon hadiisa bareedduu tana isiniif hin himne amma saraata ka sallu ala nabi اسمع أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في الصحيح وابن أبي الدنيا في التهجد والترمذي في الجامع بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم الصالحين جنة عليكم قبضا جيبر دابي halkanii qabadha inni kun aadaa warra gaggaarii isin dura dabarteeti warri gaggaarii tuuta 69 nu dura dabar nuti 70 maayyi isaaniiti irra caaloon isaanii nuti irra kabajamoon isaanii nuti eenyu biratti makhluuqa biratti seete rahiimur rahmaan biratti tabaaraka wa taala warri 69 san umriin isaanii dhadheerina isaanii safaataan see aadaa isaaniitirra salaatul leeyli salaatuu turanii nutis isii tana haa qabannu jaalowwan kiyya ka islaamaa raka'aa takkamaa hin taaneen sin jaabar ishaa'ii booda irra caaltuun isii halkan cina nisfal leyl bareedduun isii sanirra ammoo yeroo san ka'aniiti maali bu'insa rabbii jalla jalaalu rabbii akkaataa isaa maltuun buut sifaa isaa hin jijjiirin waan biraan kaniniif allahan jalla jalaalu akka ati isa yaaddurraaf allah isaatti yeroo san eeggachuudhaan raka'aa takkamaa hin taane ta dura salaatu tanarra ta booda salaatuutu caala isii tanarrattis haa dawwamnu obboleeyyan keenya ta shanaffaa ilma namaatiif gaarii turre
ji'a ramadaanaa keessa namuutu arjaa ture namuutu arjaa zayita jetta sukkara jetta daqiiqa jetta ruuza kana cufa kan masgiida keessattis namuu anaa 500 if qaba anaa 1000 if qaba 5,000 10,000 akkanuma agarra garuu ji'ini ramadaanaa baanaan nama rabbiin jalla jalaalu rabbii rahmata godheef malee qorqodoota taanee wal iyaadu billah harki kiisha seenuu dide obboleeyyan kiyya namni muslimaa akkanaa miti warabbil kaaba akkanaa miti ji'a ramadaanaa itti sharafa malee ji'a biraatis akkusumatti baasa karaa rabbii keessatti yatiimaaf harmallaadhaaf miskiinaaf nama dhaabbatu nutis san nu barbaachisa infaaq fi sabiilillah karaa rabbii keessatti kannachuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam حديث شيكوتين لمان أوديسن من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أكنا ننجان وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقون كيسنو واهنتاني جيبر الله جل جلاله حال إسد بسط ملي واهنتاني الله بي قبر جسنيدو ترجماني هنجرو ربي سبحانه وتعالى وانا كنا سقافته وانا كنا تسيفته نمني سنجو هنجرو سيغل أتي في سجدو ترجمان هنجرو yeroo mirga isaa laale waanuma dabarse agara yeroo bitaa isaa laale waanuma addunyaa keessatti dabar yeroo ibdura laale ammoo fuulduree isaa ibidda jahannam agaraa jee wal iyaadu billah tanaafuu ibidda jahannam san foxoqqee timiraatiin illee taatu sodaadhaa jee obboleeyyan kee foxoqqeen timiraa maal namaa gooti cinaan timiraa nama qarraji garuu rabbi biratti jalla jalaalu rabbi akkannin jiru sadaqatti irraa inni haajaa qarshita kannitee jirti halaalu mahatat at-tayyib tanan harka mirga isaatiin sii qeebaleeti akka gaara uhuditti sii guddisa karaa rabbii keessatti baasuusan aadaateenya isii tanatti haajaman allaamatu ibnul qayyim qayyaba allahu tara diina islaamaa kana qabdanii yoo cunfitan waa lama isinii baasti je waa meeqa isinii baasti waa lama isinii baasti taduraa maali ma'rifatul haqqi jalla jalaaluhu wal ihsaanu ila al-khalq تدرا والنسي باستو الله بيكو دا جل جلاله يو اسم بين مال فائدة قبا أكملت أي جمتا في بيتوني إسا بيكون قرآن إسات حديث سيئة جل ديمو رسول توتا جفتو آمنو دا صلوات الله وسلام عليهم أجمعين إيغنا أمو والإحسان إلى الخلق غرأو ما إساتي تولو هججو دا تمايت جاء رمضانا كيسا نشوفاتو توبا قباچو تره ورا توبان اساني كاي بلمت ربنا واتاس غم ربي ديبو غم ربي هنگا لوبون تي نو كاي صحاباتو تمله وبليان كي اسلاما جاء رمضان قفا يوكانو يرو بدي دلين قفا متيبر اي رسول ربي صلى الله عليه واله وسلم حديث امام البخاري سيئ اسا كيست في طيب الله ثرى ابي هريره رضي الله عنه والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من 70 مرة جيبر الله هني اسمي كذا أنين كن ربي را أرارام بربادا جيبر وبوليان كي كإسلاما أما اللي جمع إساتين دبيا غويا كيستي إرهدو ترى ترباتا من راجي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم رواية إمام مسلم سيئسا كيستي في دي رحمة الله عليه رحمة واسعة أغر ابن يسار المزني رضي الله عنه ترى إبتكان أستغفر الله وأتوب إليه جاء الرجال المنما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قويا كيزت ترى إبتك أستغفر الله وأتوب إليه يوجي أنا في اسم قويا كيزت هقوميك جتشوكم ورب الكعبة هما هفورك إنيت جتشوكمنا استغفاره الدميسو قما إسا توبا ديبيو أستغفر الله وأتوب إليه هقوميك شرطي إسي وليهم نجر تاريكا شمرة تكاتين نورا حافظ تأمن تناتن غافة قبليان كيا انتلو تكاتو تري اسين بيكانا داتن ريسرچي دين اسلاما كنرتي دليديتي دين اسلاما امنتان اسلاما لغاتون اسي ملته امنتا اسلاما قبل
akkam waliin jenne sanga qaamasii dhiqattee shahaadaa jettee rakaa lamiin isii salaatti eegana maal jettanii beektanii obboleeyyan kiyya waan qura'aanni nan jiru waan hadiisni jiru bimaana waan rabbiin nan jiru waan rasuulli sallallahu alaihi wa sallam nan jiru yoo lubbuun tiyya waan san jaalachuu baattirre nin godhaa jette ammas waan rabbiin nan jiru waan rasuulli sallallahu alaihi wa sallam nan jiru wanna tana hin godhinaa yoo isaan lamaan nan jaan yoo lubbuun tiyya waan san feetellee ani waan san hin godhuu jette obboleeyyan kee gabaabdutti intaloon tun islaama moo islaama miti islaamni tanumaa bar ni jira wanni bira hin jiru waan takka hin jiru waan akkanaa godhu waan akkasiin godhin maali mee laali fahamii isii amantaan islaamaa akka isii itti galtu risarchii bar guugul gootee qur'aana baafattee hadiisa bitatteetuma laaltee didi bakka waan akkanaa godhi yoo lubbuun tiyya waan san hin feenellee nin godhu waan akkanaan godhin lubbuun tiyya waan san godhuu yoo feete hin godhuu jette islaama jechuun gabaabduutti tanaa bar nu cufaa gama rabbii tawbaa deebi'uu turre warra tawbaan isaanii qeebalamteef irraa rabbiin waa taasisu arraabasumatti hin dhaabaa yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaate sheexaan irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan intifama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraa isa allahan intifama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii walii rabbi nu haa kanu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kanu aboo roobatti haa jamnaate rabbi rooba nu haa ruubu ammeenya keenyaa fi dilii teenya odoo hin laalle rabbiin obaa isaa rabbi nu haa obaasu rabbiin ni danda'ate obaa isaa rabbi nu haa obaasu rahmata isaa rabbiin nutti haa gallakkisu nama rakkate cufaatiifuu rabbiin isaan furmaata isaaniif haa bitu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee nu haa gammachiisu nama dhukkubsate cufaatu rabbiin nuuf haa fayyisu nutillee warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu nama amantaa islaamaatii fi muslimatti hamtuu yaade hamtuu isaa abbaa sanitti kaa'ii namman kaan isaanitti haa deebisu شراء إسان أمتي ديبسي هل يجتي إسان أقلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله